ngay thatu te in zawain chibai le vekule voin hi July ni somni pali kumsan hi somni panga ni nga ni hania tunlai chu thlona sang ten boinan to dan chungchang shiatur adam ema tin chu mi pi alama thlona in ban doinan to awanga mitam takin nunnan chan dan te po kan shefo bok ani tuna nge po hian Russia rama thlona tla awanga mitam takin nunnan chan dan chungchang hi kan tarlang vele don ani athil thleng hi news website sang a po mutura tam khop maya Russia thlona bandoina tokta hi passenger phur train thlona hania he thlona hian mi somnga an chuanga ti chuan he thlona hi report atanga landanin amur huam chunga tlani ngei tur ani thlona chunga chuangte chu mi tuma dam chuak an om thu report om lova tuna hian regional civil defense le fire safety te chuan uluk takin thlona tlak na hmun te hi endik na le chui chian na an nei mek ni nan tarlang Tinda airport directorin asoidanin thlona hi akang nin atarlanga Mi-8 helicopter chuan arang takin hetianga thlona tlak chungchang hi report andon rualin endik na an nei ngala amairo chu vandoi thlak tak main mi tu ma dam chuak an om thu report a om lo ani Reuters in a report danin rescue helicopter chu rang takin thlona tlak na hmuna hian an tir ngala thlona chu na satakina kang nei in tarlan ani thlona hi Siberia based airline Angara Airlines antiin an operate ania tunai deuh loka khan bik po theilovin an oma air traffic control te chuan voin chonhudar khat khan he thlona hian bandoina to thu hi an the chuak ta ani report sang atanga landanin Russian thlona hi radar changin abova ti chuan airport a chum atum lain tiang hian vandoina atok ta ani passenger thlona chunga chuang mi songa zinga hian naupang panga an tela tin he thlona hi China border buluka atla ani etianga thlona in vandoina hato chungchanga hian rindan sang oma chungzinga chuan pilot thiam lo aniang tiang te pon rindan oma tin chumi pialama thildang sang te po om theo me tojan ni khan Russia Far Eastern region China nena border na hmuna chuan he thlona hi atla ni in report atang chuan alanga seita ang khan thlona chunga chung te hi an thivek ni in news agency Reuters chuan a report ani news atanga landanin he thlona hian Tinda airport lam apana amairo chu hetiang hian biakpo theilovina omzuita ani air traffic control 10 local emergencies ministry 10 an report danin Antonov AN-24 aircraft tuna Siberia base Angara Airlines in an operate hi Tinda airport a hian avoi ni na tan chum atum mek lain radar changin abo ni in a reporta ichun vandoi thak tak main atum ni na ta na airport a chum atum chu tiang hian atlata a apok dar ta vek ani he thlona hi Soviet hunlai mi to ni in kumsom nga vela upa ni in tarlan ania amei number changalan danin kumsang hazago somsari parukhan he thlona hi an siam to ani he thlona tlak na hmuna thil thlen dan chungchang te hi video viral tam tak mu tur atam khop mai regional governor Vasily Orlov chuan tuna hian preliminary data changalan danin thlona hian passenger somli pathuman chuanga naupang panga baka thlona nathok paruk te po an chuang tel ni in tarlang ani tuna hian theyang tokin sarkar chuanin achul anga manturin manror sang apek baka tuna hian sarkar chuan thei top chuin for sang te chu helai thlona tlak na hmuna hian atir ngala endik na hanneya engkim chu chaktakin an kalpui thuan tarlang tuna hian thunei tu te chuan he thlona tlak chungchang hi chui chian na an nei do ni in report on bok ani nikum September thla khan Robinson R66 helicopter mi pathum chuan na chu
alo bo le to boka helai Amur region a tho hian helai hmun hi Moscow tangin kilometer sang ru zaruka hla om ani ole kha kha Russia thlo nei van doina to ran chung chang kan tar lan thei chu hania soitong khan thojan ni khan achin riat lovin he thlo na hi abowa amairo chu voin khan khonge om ti chu riat chu anita a amairo chu riat chu meu chuan thlo na hi alo tla to a amaro chu soita kan khan he thlo na chunga chuang passenger le na thok tu te hi mi tu ma dam chuak an om lova avan doi thak tak zet ane ole tuna ve thung chuan Italy rama thlo na tla chung chang hi kan dalang vele do nanga voina thil thleng niin he thlo na hi Brescia kongpui lun lai tak maya atla a hi chuan tiang hian van doi na rap thak tak a thleng zui ta ane he thlo na hi thlo na lian vak lo niin A21 Cordamol Hospital Highway Brescia Northern Italy buloka chuan atla a he thil thleng vel hi CCTV footage po motora tama soita kang khan he thlo na hi chak tak main van sang atangin aron tla tha a amalam zongin niin ti chuan kongpuya tlak nu rei vak lova hian kang mei rap thak tak thleng zui ngal ani he thil thleng video hi social media lama a viral na sa a highway ya thil thlen dan hi kim chang takin video a hian hmu theya tin car tam tak lir thei tam tak te chuan he kang mei hi pumpel tumin an tlan chena sa ni ti kha kan ria da tha ome e van doina thlenga hian thlona chunga chuang mi pahnih te chu amhuna hian an boral ngala kumsom sari panga upa lawyer Sergio Ravagila le kumsonga panga upa anupui Anna Maria De Stefano te chu he van doina thlenga hian an boral ani he footage satang hian chiang takin thlona hi thunun thei ani lo zia chu kan hmu thiamin karing tin CCTV footage satanga landanin he thil thlenga wang hian car pahnih te chuan van doina an tok tel boka driver pakhat chuan hliam atur nein an tarlanga manmo takin damdoin panpui ngal ania chuti line pakhat ero he thil thlen na hmuna hian enkol ngal niin ani ero hi chu hliam nawak lo atur nein an tarlang kan muang hian kang mei le puak lian tak in siam na hmuna hian car pakhat chuan tlan let ngal hatuma tin pakhat dang le chu a hmuna hian ading nge ani emergency services rang antinan kang thel tu ambulance le tolchung police ta chu he thil tlen na hmuna hian rang takin an kal ngal wat niin tarlan ania kang thel tu te chu anin thei top chuin kang mei hi thelmi tumin mal na zui ngal bok highway hi khar ania le lam ton tona thunei tu te chu anin thona kang bang zong te chu an thian fai ngal niin an reporta hi chuan he thlona hi engwanga tlange ti investigation an kalpui don bok ani he thil thleng hian Italy rampum pui chu a thong khop maya in hnial na tam tak a chok chuak zui boka thlona hi a him tok em ti chung changa in hnial na tam tak aron chok chuak boka mi tam tak soi zui a hlo na sa ani soita kang khan he thil thleng hi CCTV footage mu tur a om hlo maya chuwangin kim chang takin thil thlen dan chu kan hmu thei pha ani avan doi thla khop maya achunga chuang mi pahnih te hi nupa ania tiang hian helai hmuna hian an boral zui bok ani ole khangte kha tuntum video wa thlona wanga van doina tokta te chungchang kan tarlan thei chu ania thil thleng dang aw mani chuan video danga kan tarlang sunzom le don nia